Ngan ini na. Pamatian naton ang mga pulonghan kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamun naton ang katamis han aton puplongon. Dinihawan 05.3 MSFM. Siday ha mga huring hanaropoy. Hagada sugad yatak na aton pamamatian ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga iyo gintagan katugutan nga basahon, siday nga naggagahin hinggugma o paghingyap, siday nga ginhuhuring hanarupoy. Dinhi hininga bahin na natong programa, siday ha mga huring hanarupoy. Nga nga gabi, aton babasahon, inusa nga siday nga ginhimuhan akon sanggay hatakloban, hangaran ni Hiyom Labon Buhi. An iya siday, an uluhan, maparat nga kahimtang. Ini nga siday in may tungod ang tensyon ha West Philippine Sea, mas nagtitinaw nga tanan an madugo nga umarabot nga simbakukulak uno diri mahinanabo. Manggod maihaay na ini nga problema hin pagpangangkon ngan pagpanarhog hitlangyaw nga nasod. Diin labi nga naangyan hini nga sa sramok amon aton mga bayani nga guddi nga mga risda ug naton mga bayani nga naton dipinsa pandagat nga aadahabot nga hining kataragman. Hini nga mga makasurubog nga mga paninabo, naisurat ini nga siday, mahitungod han iya kangalas ug kaurit, tungod han kaiha, pagsulbar hini nga tensyon, di dahito nga dapit han kadagatan. Ngan babasahon naton ang siday nga ginsurat ni Hiyom Labon Buhi. Maparat nga kahintang usa nga siday. Ginwawa-siwas han pula nga dragon. An iya mga kulo samtang nagnginginisi. Ikang ha iya mga hasang nagkalukso an mga binitunan nga mga bandido nga nagpakapula. Nag-aaraba ang mga katao kay maglalang sa hindugo an iya pinaturok nga perlas. Hapalasyo diin nagsasabot ang mga buwaya. Ginti tinakupan hinuwat-uwatay ang naninimaho. Nga mga lawas han nagdudunot nga kabubuwason. Han naghihingutas nga mga mangyarisda. Hausang nga baluto nga sinmanglad ha mga bagangbang. Nagdidildil hinasin an ginbabarangas na nga mga bayani. Maparat nga kahimtang usa nga siday sinurat ni Hiyom Labon Buhi ngang kaparte niya naton na programa siday ha mga huring hanharupoy. Ngan pinagi ni hatag ko ini awit para iyo nga tanan. Kamakamingaw manlag han panahon nga hikita nag-upod magkahangkop nagkakaputay mga kamot na mamasyada halugar nga mahimyang.
Usahan nga lugar aton ginkaduan, ditohan may kariguan, kamaupay kamahakot, ang tubig ko nalurog, hagikay kamarisyo, labi na kun ikaw itakon upod, akon pagtitipigan hasta bumalik nga do. Nahinunundong ka pa ba? Hasalog mo ako gindara, gintato po mga sulog, kinlilikayan dugong nga bato, gamitan nag kikiling-kiling nga baluto, hagikay kamarisyo, labi na kun